This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kejingmi ki kai pot khubor bakala bandon kejing penkalaya ka kenhun Myntri ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA-II haubnai naitung banwan uba Prestone Tynsong usumbut Myntri Rangbah ke jela ubari khmi ya ketenat kampo yeng but state president ke National People's Party Meghalaya ulaong baka kam Bujli ya ki Myntri kadeka kam Myntri Rangbah Lakado bakala bandon kejing penhap naki syuki Myntri yoba coming one bon MLA ke NPP naraliang ubari Myntri bakmi ya ketenat food and civil supplies uba AL hack MLA ke BJP na pentorum kra ubari Myntri ketenat animal husbandry and veterinary uba Shakler Wajri MLA ke HSPDP na mautat raisan ubari Myntri ketenat sports but urakam sangma MLA ke NPP na Ronggara Siju ubari Myntri ketenat bule Kumban syukudau baka BJP bat HSPDP ki badan mar ar ngot ki MLA bat kiladan ke jingpen bet banya syemti mar syiteng ke samoy yek syuki Myntri kata na ke BJP haka jaka uba AL hack dau ba Sanbor Sulai MLA ke Shillong South bat na ke HSPDP dau ba Methodius Dekhar MLA ke Mountain Road haka jaka uba Shakler Wajri Henry ke bakum kene ke jingete kamdon haka NPP ke balam khmat ya ke Sorkar MDA-II Henry layok hubor bau komingon embon unsya Bujli dau ba wailat meki Shillau MLA na Jowai bau rakam pat ula bensya Bujli dau Marthon J Sangma MLA na Mendi Pathar ke United Democratic Party ke badan arngot ki MLA jongka kata uba polling do MLA ke Shillong West pat uba Kermen Shilla MLA ke Klirian haka kunhun Myntri Henry kampat don ke jekran ban Bujli yaki dakiwai pat ki MLA. Let me tell you one thing. As far as reshuffling of ministers is concerned, it is totally the prerogative of the Honorable Chief Minister. So I have nothing to say with that. So it is up to the Honorable Chief Minister to take a call. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya